chibai ule voin hi October ni somni paruk sangni le somni pakhat thole ni nia mai thila a zero army te baya wangin military council lama mi pakuan thia pakhau ku a bom lem su turakal military council sipai te chu bom taka bayan nia miang kho pui le salin chi police station po rocket ka ni in rampuma military council sipai te bayan ni Mandalay region mai thila khopuya nimina firfiak military council thlobna program an nei zo nu khan number 2 police station kota ding sipai motora boman bom luta police pani thi in military council lammi pathumin hliaman tuara chumi hnu military council sipai tena mai thila lam an boi pui mek lain khotelama operation nayakal military council sipai pani ta chu bayan nia an pani in amunan thia G3 silai pakhat le bike pakhat zero army tenan khoma chutiang bokin Mandalay lampanatlan military council sipai motorin zui chu remote bom manga be ini in sipai pasarian thi le thu zero army pol te thu chu atanga ria tani Rangoon town dokong township nimin October ni somni panga jing daria lebni somni panga khan development office nunglam chu F2Y launa nei lo thalai pol ten bominan baya Magwe region pakhau ku khohel na peng thuam tongkhua songa chimle mar kong chaklama bom pahni chakle thang kong dinglama bom pahni avain bom pali te chukamin konglaya zong sen mimol ho ti inziak anda telna bom lem chu Burmese Guerrilla Force and 7 PDF tenanda military council sipai ten bom lem an en diklain bom takan kam chun ti puaka palizinga pathum chu puakin military council sipai pakhata thi thu ria tani Sagai region Kantabu township district police office luna operation a chuak tur sipai motor chu Kantabu Sunye group 10 nimin October ni somni pangajing lam dar somle minute somnga panga khan bominan baya thile hliam din hun siat alani lo thu an soi Rangoon Laing township in Sengkong puya tu kha bus station bula Ebni station office bula le mia okla pa township tha veng sabe kong khana military council report petu ina bomapuaka mayan kong township court office bompuakin Mingladon township chitti kong veng aw Mingla highway parking lota sonhudar ni khan bom voi thuma puak Sagai region Kolin Saklam Chau Patho area operational military council sipai ta chu nimin sun khan ral thuam lianin tual chung veng hem tu pol ten an kapa military council sipai sompanga velten hliaman tuar ti sia tani miai township mi pui veng hem tu pol miai PDF 10 October ni somni palizan dar kwale chan ve khan link ka to peng thuama police duty na mun chu rocket pani nan baya zandar somle achan ve vel khan Salin chi PDF tenen trangkopin Salin chi police station chu rocket pathumin an bai thu chu an siam mungyu atanga sikai lampan military council motor inzui chu nimin jingdari advel khan minmu township nabe chu khwale piau kho inkara GTR MMU le MMUF trangkop ten bomin an baya bom panga puakin sipai motor pakhata fuwa military council sipai motor dang pathuma chuang ten antong pong ka chiam ti ria tani Sagai region Tanze township nimin jingdar somle amni somli panga khan Tanze police station atanga bike pali le motor pahnia chuak military council sipai ta chu Tanze PDF 10 bominan lo baya Sagai region Dipein township Ngianghla police station chu October ni somni pali zan khan tual chung veng hem tu pol tenan hala angpan kho pui mioma police station bula kuwadora kuwalai military council sipai chetka chu Kalo township mi pui veng tu pol KLT PDF than khatten kapa hliamna takatuar ti ria tani military council thopna nei zo mai thila a police station kota sipai motora bomapuaka police pani thi in pathuman hliam Mandalay region mai thila khu a military council thopna huai hotani hnuwa police station number 2 kota sipai motor dinglaya October ni somni panga chomhalamdar som pakhat vel khan bomapuaka police pani thi in pathumin hliamna takan tur thu tual chumi te hne tanga ria tani tual chumi pakhat soidan chuan mai thila a sipai thlopna in mu khomna nei ani hnuwa bazar hnunglam Wenmala Puanthan Dorbula police station number 2 kota ding sipai patrolling motor chu puaka police pakhata thia police battalion somthum panga a police pathum le sipai pakhat chun hliamna sa hlea sipai pani chu konga antla sipai lamin kong dang chatin silayan mit puak zui ngala cinema hall kong super 5 kong vela po silai an me pu mai ba ka
bompon tipok ve ni tina soi October ni somni panga chomhalamdar som pakhat le mini somthum panga vela tangkhan mai thila bazar bula in kana chuata ka wangin mipui lam chun tlan chena sa hlea bazar bul om pakhat chuan enge an ka ber po hrelovin an ka pa mipui lam chun tlan chia an biru boka mi achok buai khop mai an sipai motor bompu ani ta ka chuan silai an tong pong ka wak mai ani tina soi Zero Army Brigade 1 a mi pakhat chuan mai thila mipui ta chu chiat ni poimo top khok lova chuan pon suak lo tur le thil hriat le hmu an nei te po engma soi chuak lova khochung urban gorilla te chu tiang konga tanpui turin kan ngen du chewani ti in an thu chu an soi chuak ani thawe nei tur military council thlomna programa NLD party mi le sa te telve turin le an tel lawani chuan manin kan thatang ti in military council sipai te le piusothi pol tenan vo tanin tai region thawe khopuya October ni somni paruka nei tur military council thlomna programa NLD party mi le sa te telve turin le an tel lawani chuan manin kan thatang tia military council lamin an vo thu tual chung mi ten khetet median shil thaweya piusothi pol hroi tu angseya hoi hot tur military council thlomna programa NLD party mi le sa te lo theilovin an ron tel turani an tel du lawani chuan man an ni ang tian vo thu hriatani to chung mi pakhatina soidan chuan piusothi pol te lokalin naktu ka military council thlopna programa lo theilawin in local turani in local lawani chuan in chung kwa in manatha in ni ang tia voin an chuak le a ti luina in min nor luani NLD party mi le sa te hi human silamin manan tum tina soi chuba ka military council lampo in October ni somni paruka thawe khopuya nei tur military council thlomna atel turin NLD party mi le sa te chu min nor lui kan tel lo chuan kan chung kwa in min manamin tha ve kan tum tian vo thu NLD party mi le sa mi pakhat po in anem ngata chu tiang bokin ye phiu township a military council te hnai vai khomi pui te hna po thawe khopuya nei tur military council thlomna program tel turin military council te ruat venglal ten vo chungin an som ti hriatani KIA Brigade 2 Control Area Sinbuyan le takhet khobula operation nei tum military council sipai te chu KIA 10 bominan bay Kachin Independence Army KIA Brigade 2 number somli panga battalion control area Tanain Township Sinbuyan mun takhet khobula operation nei tumalut military council sipai te chu October ni somni panga chomhalamdar som pakhat vel khan KIA sipai 10 bom manginan baya anin ka zui bok thu hriatani military council sipai lama tangin sipai force samruk vel chu Tanain lido kongpuya Simbuyan khu atanga teyong laman kalna lam takhet khobula in kana chuak lea firfiak sipai ten in kana khobula silai lian le te an ka wakti kachin media tanga hria tani chutianga silai an me po hnuwa chuan firfiak sipai te chuan takhet kholaman kaltlang lain khochunga mi pahau kharon chuak ro uti in an chauvel ni in kachin news 10 khatin an ziaka firfiak military council sipai te chu September thla tangkhan KIA control area Battalion 2 Tanain Kholama Force da Abel Zelin in kana po achuak de urang bokani Panseng khopuya firfiak military council tele MNDAA te nasa takinan in kap Sian State Marlam Panseng chu ko khopuya nizan October ni somni panga zandar ko vela tanga tanin firfiak sipai tele MNDAA te in kara in kana chuwa thu tol chungmi ten khetet median shil tol chungmi pakhat po in MNDAA le military council ten in kap ton zan indar kuatang kharin in kap tana tun thlengin an la in kap lai pui puak ri te kan hria nidanga chuan mi pui te lai pui na fu thina voina chuan tun thlengin la fu lo tina soi hetu bua sai thleng hian an la in ka me ka wangin thi le hliam zat hriat alani lo min ang hlaya emo minister pakhat khat Asian submita tel phalnan nei lo chuan an tel lawang ti in military council ten thu chuan siam firfiak military council hruai tu min ang hlei aimo minister pakhat khat Asian submita tel phalnan nei lo chuan an tel ngai to don lo thu military council ten nizan October ni somni panga khan thu chuan siama October ni somni parukatanga ni somni pariat thlenga nei tur Asian submita atum somthum pariat le somthum pokwana le related submita te ramsoi tulu min ang hlei aimo sarkar hroi tu te emo ramsoi tulumin ang hlei ai o tur union minister level emo antel chawin Myanmar ramin apom tur thule
Asian Chairmanship Brunei Ministry of Foreign Affairs nena an hriat tir thu Military Council te thu chua tarlan ani Pateng Township a Military Council taruat kholal ka hlum ani Iyawari Region Pateng Township Chaupan Kong Kholal Chochi achu October ni somni panga chundar sompani le achan ve khan ka hlumani thu Pateng District Urban Guerrilla Poll member pakhatina soi ani kha kholal mai ba ka Military Council report petu ni kha mi puite vawin sipaite ko thina boina siam thina wangin kanching felta ni kha tina soi an thanu hian khu a Military Council sipaite le police te thlengin khochunga anin ro sana sa a silai pon kap ti sia tani Sagaya kholal chen in ka ani in pakhatathia pathumin hliaman tuar Sagai Township Chiamin chi khu a Military Council taruat kholal te chen in chu October ni somni pali jan khan ka ania mi pakhathi in mi pathumin hliaman tuar ti sia tani hemi chungchanga hian People's Army to Fight Dictatorship PAFD te thilti ni in Chiamin chi kholal uwin awatelin mi pasari ten thut khom lai nan kap Military Council taruat kholal le polte mi pasari vel an thut khom lain kan kap funual ti in PAFD poll member pakhatina soi Mandalaya Military Council taruat venglal thania khopuidanga po USDP party mi le sa te piusothi polte Military Council report petu te tax collector te than ni Nimin Khan Mandalay telin khopui sanga Military Council thop tu mi panga atlem lo than ni thu tual chung mi ten hena tanga ria tani Mandalay Patengchi Township miau tadain si venga Military Council taruat venglal min na yachu nimen October ni somni panga jing lam khan silaya voili ka ni in amuna thi ngal thu ria tani Sagai Region kan Tabu Township a nimen October ni somni panga khan than kong san pi avenga cheng piuso thia pol phu cho chu KBU UG10 anka phlum ti ria tania Pagori Jenthanglam P District Paungte Township Paungte Khopuya USDP Party Secretary le Ukil Nibok Myomin zo chu nimin jing daria le chan ve khan ka ni thu le damdo ena admita en kolani thu tol chung mi ten hena tanga ria tani Sakai Region Mungyo Khopui ngiang tapin bazar fikon tu mi pakhat chu nimin tlaidar thumvel khan mingsia lo pol pakhatin silai voithum an ka wanga thi thu ria tania Wellsneck Group Khin U Township in pat khu a piuso thi pol wen mena chu nimin October ni somni panga jing kar khan in pat khothang lama an tha thu chuan siamani Khin U Township a Military Council te ka wangin ku zomin thuna thia mai se pakhal le mi panau pang kum som pathum mi ten hliaman tuar Khin U Township yuatet kong khu a nimin October ni somni panga tlaida rukvel khan ke konga tanga kal fir fiak Military Council sipaiten khuan lu ma in thlama cheng wetlet khochuak yuatet kong khua cheng kumsom limi ku zomin thuna chumanin an thruaya aume Buddhist temple nunglama ka phlumin aruang an halral thu tual chung mi ten khetet midian sila aruang chu aume Buddhist temple nunglama ka phlumin an hal khu akan lalut thairi lo anin kultla tawangin ti in tual chung mi pakhat poina soya chuba ka Khin U Township in dangchi khu apo nimin jing khan fir fiak sipai for somnga chuang ten khu alu tinan dapa mai se pakhat le kum som pathum mi panau pangten silaya kana hliam tuarin an din huna that lo thu tual chung mi ten khetten media an hrilbok Kale Township a mi puiweng hu pol tele fir fiak sipai ten in kap Kale Township chimlam mitta lui pui chaklam chau piau khuwa in kul fir fiak Military Council tele piuso thia pol ten abula khuwa chau se in chun le yesin atelu thinin thilti chia sakte mana tha te chen in ten hal sakthina wangin October ni sompakut laidar li khan area 10 faina thok PDF kale tele Military Council sipaile piuso thi pol in kopte chu chau piau khuwa le chau se kho in kara in tongin darkar khatsung vel an in kapa October ni somni pakhat po khan kale PDF CNDF YDF le tual chung ve hum pol tang kopte chu fir fiak sipaite le piuso thi pol tenen sipaite in khulna khuwa chau piau khuwa jingma takatanga tanin nasa takinan in kapa kalimio tanga tanpui turakal fir fiak sipaite chu Hantawari police station le chau piau sui leibula in ngatin in kana chuana nian rin lama te in chun kholama te
lai pui an tong pong ka wangin khochung mi pui ten hliam an tur hlawin chhundar som pahnih vel khan tang kopol te chu an tol son ta a October ni som pakua le ni somni pakhata in kan a firfiak sipai le piuso thi pol lama atlem bera mi pathum thi in mi som ai tlem lo ten hliam an tur ti fin fia ni to a PDF lama mi pathum te chu hulai pui mu perin fu in an jinga mi pakhat chu ain hliam na dewa min aung hle kut ke firfiak sipai le piuso thi pol te hi October ni somni pathum po khan in chun khuwa le yesin khuwa te lut le in chun kho saklama kum somli pangami poi soilo mi pakhat chu manin an thata thalong yesin le nga en su khuwa te chen in pathum an halral sakti sia tani Falam township tal khuwa chen in som pakhat chu sipai ten main an hal Chin state marlam Falam le ha kha kho inkar tal khuwa chen in som pakhat chu October ni somni pangajing lamdar sari vel khan military council sipai ten main hal le thu mita mutu tal khomi pakhatin RFA sil ha kha khuwa tangin jinglama sipai motor somnga vel chu force janhi vel nen tal khuan luta biakina lutin an muwa atuk jinglaba chen in som pakhat chun hal seveka Falam laman kalle thu ria tani tal khuwa Christian pastor pakhat chuan khuwa tanga military council sipai ten chu nuwa kaini chu kholama kan tlan hole nalnala in pani thum chu kan thelmit thaya ma se chen in paria chu kan ti thei taloti in RFA ashila sipai te chuan chen in an ranbul ar vok kel te chu an that tel bok ti sia tania October ni som pathum po khan tal khuwa chen in pathum realty khuwa Christian biak in le chen in som pani an ti chiat ba ka October ni som pali khan thlan ron khuwa chen in som pani te po sipai ten halan ti chiat thu sia tani firfiak sipai tenan ka hlum thalai mi pathum te ruang chu ni thum hnuwa po an pele du lo military council ten lu chuan ka hlum tual chung thalai mi pathum te ruang chu ni thum hnuwa po an pek du lo thu khin u township ba u khomi puiten mijima media an hril jingdar li khan firfiak sipai te silai ka wangin tual chung mi kumsomli pathum mi ku tengtina kumsomnga pani mi ku mi awena le kumsom thum pangami ku nan luete pathum chu silai mu in fu in an thia ni thum hnuwa po an ruang min pedu lo phum tal te chumin phal sak turan nia ruang lak pon phal lawa tun thlangin an la da chuak lo mihring khosak ang poinan khasalawani ti in tual chu mi pakhatina soi chuba ka kumsom nga pani mi u teng suya ke an ka fu wangin hliamna takatur ti sia tania firfiak sipai te ka wanga thita te chu minaran mai anina chungin an ruang te chu thla in mi puive hum tu pol PDF an ni ti in an phua chapa military council ten an the dar ti in tol chung mi ten an soi ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak the te chu nia ngai thatu ten zawai chunga lom thu kan soye